Berjudku sana kiki abu berjudku anak macam kita boleh kesubut kita ubut berjud yang penting nak kesubut karena sumber yang pude namanya pude agama apabila ini hayatul Islam ya hadis Nabi dengan ilmiah hudib agama Islam. Yang kedua tanya baca babahnya dengan ilmiah hudib agama Islam. Orang jahil kata Islam. Kita pula kata orang lain mungkin, tapi kata Islam. Yang kedua ilmiah hayatul Islam. Dengan ilmiah hudib agama Islam. Yang kaya berdoa pun dengan ilmiah hudib agama Islam menyokong dengan ilmiah hudib agama Islam. Nah, yang dia buat semua buat yang penting satu kita pulang dua-dua yang muda ya. Hudib ilmiah hudib agama karena ilmiah karena agama. Yang Nabi pegang, yang saya pegang itu Nabi pegangnya, kau orang lain pegang. Bila ilmiah hayatul Islam, ilmiah hudib agama Islam. Orang jahil kada hilang kita berkah dulu mana mungkin bila sedang berbuat ada yang penting dah kerana ilmiah agama karena Islam tauhid pak kena ilmu ilmu suka tabung pak baik itu tauhid yang apa baik itu tauhid karena apa yang penting dengan tauhid. Tu pada ada waktu saya bertakung lagi. Ijazah tarekah syariah waktu itu. Alhamdulillah الذي خلق وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم هو الذي خلقكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم أحسن أحوالنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت ومن صالحات وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وامهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولاجدادنا وجداتنا ولقرباتنا ولاخواننا
وذرياتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا ووصينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن هدانا وهدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء برحمتك يا أرحم الأحياء برحمتك يا حي يا قيوم الأحياء برحمتك يا حنان الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين الأحياء برحمتك يا حليم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الصالحين وادخلنا الجنة مع المتقين وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح العلماء الموجودين وإلى أرواح العلماء الفاسدين والمحدثين وإلى أرواح العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك يا حنان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Yang Malaya, karena kita yang mana ada tempat Malaya, kita ekor tapi malam. Malam itu pun bukan je dari kau Kuala Langkah. Suka juga terus berat. Ada orang ingat bengar. Ada orang yang dawa-dawa suami sedih suami dawa. Tengok-tengok tengok bukan dawa aja. Yang sampai lah kawan aja dari rumah. Berangkat dua, jadi mulata. Itu dawa orang yang terlalu tengok rasa. Mereka nak terlalu roh tu payah tangkat balik. Kalau hanya jadi pokok orang yang ada kamera dengan muka macam-macam itu yang boleh kem udah tuh bahkan kalau sapat kurang tak guna kurang lung terkait kurang pelimut atau sakit atau siu kadang-kadang ada siu limoji jadi tapi kita sahuri dengan saja sak benar kita kem kita yang soal ya do bidang God tak jadi suami ni imron sabah beraya kamu rakam di urung mungkin semua siap ada mungkin anak PP ke semua siap anak kepiau semua siap kira lega rati padahal yang semua siap kan semua siap baca siap orang yang urutan gunbu tu orang dekat tu orang tekuana tu mereka pupah bagau soy pupah bukan dah ikut kerana kita yang mana bah lembung kita jauh bagau mati ngeroy ni mati jika Tuhan tapi kamu sabar tu anak ibu tu bote anak ibu jawab yang tingkuan kita yang hirawan kita yang api nambui lain lah botol jadi uri nang madroi dah jadi pernilai lah benar jadi minta hargai kita yang suami kepala but uri nang yang letak membantu kita yang hak anak tagulam tapi kena nama dia tayak kita yang bangkapu meri medan tu dia mendaje udah belanja mendaje dia melabu maksudnya tayak kena apa harapan ni nama jadi benda tak hargai dia kita yang orang cik
และท่านมาไว้ถึงกูถึงกวนนะวันก้าวกันเลย